Assalamualaikum merkezlikning atalçıları, jana YouTube seyirciler, tuğanlar. Bugün biz Жалал-Абад облысына Арашта Ақбата мал базарындабыз. Бүгін сіздерге саған ойларды, бағаларын татып көрсетмекчүбүз. Мына жерде бир өтө сунду саған ой турат сүттөрү агып атат, өзүңүздөр көрүңүздөр. Анан мына жерде абам неме кылып атат го. Тишин көрөйүн дейсиздерби? Ооба, тишин көрөйүн дейт абамчы. Мына тарпагын. Жөнтүр. Qanday qoldir aka tishi? Gurab qoldirdi tishini вообще. Tishin gurab qoldirdi. Balasi qancha aka? 4 aka. 180 kim var? 180. Balasi erkek urg'achi-mi? Urg'ach. Balasi urg'achi 180 ming kam var dedi. Sen nima deding o'sha? 6-chi desang 6-chi. Teng dedi. Kuch malı dedi. Qancha litr sütü var aka примерно? 10 litrden aşıp beradi. 10 litrden aşıp beradi dedi. Torpaqdan sırtqari 10 dedi. Болып тұра базарыңызды өрсін, а? Дағы мына жерде дағы бір ұйды тарып көрсілі. Сауынек жақсы баға? Ұй қанша олдат? 140 kam var. 140 kam var dedi. Қаншаншы баласы? Екінші. Екінші. Баласы еркек бұрғашы ма? Urg'ach. Ұрғашы кенді. Қанша литр sütü var ма? 5-6 litr sütü var dedi. Өз үстінлі қырғыз чоң ұйлардан кенді бұл. Болып тұра базарыңызды өрсін. Мына жерде дағы бір bölük çoğu iken. Assalamualaikum. Жақсы тақсырым. Қанша екен ұй? Bunu 250 деп атат. 250 миң деп аттыр. Баласы еркек бұрғашы ма? Urg'ach dedi. 190-95 сурап атат. 190-95-терге сурап атат dedi. Бұның пародасы қандай ака? Симентал. Симентал dedi. Бишкек dedi. Қанша литр sütü var? Данный момент 15-16. 15-16 litr sütü var dedi. Қаншаншы баласы? Üçüncüsü. Üçüncü balası dedi. Liniyaları var dedi mevzunda. Anan bunu nomerini aytıp koyun aka. Özünüzdükü de turama. Özünüzdük hem. Hazır surap atat hem nomerini açsam satılıp kalsana. Hem çalıp turle satılıp ettik kost aka. Oldu. 220 04 87 47 Şaka çalıp baylanışı. Bu esli satılıp ağamsa kayık varat bunun? Жалал-Абадқа барат. Жалал-Абадқа барат dedi. Негізі көлі немеңіз бар ма? Мындай апкеліп сатасыздар тұра ма? Ооба. Апкеліп сатат екен. Доставка мындай апкеліп бер десе апкеліп бересіздер тұра ма? Ан баткен саткен салу десе салу бересіздер. Алысырақ жерге салу десе салу береткен. Болып тұр ака базарыңыздар. Бұл сатылау ака? Енесі бар ба? Қанша екен ака бұл? Енесі менен? 140 сұрады. Баласы еркек бұрғачы ба? Ұрғачы дейді жанар. Қаншаншы баласы? Екінші баласы екен. Жанақ алан қой? Аланын торпау екен. Ананы азыр көрсеттік жануарды. 140 күнге беріп еттір. Қанша литр sütü var ака? 2 күн болды да бұл. Туылғанда ба? Туылғанда 2 күн болды туғандар. Өте сон мал екен негізі. Sonun kenda jelindерин көрүңүздөр өзүңүздөр өтө чоң желиндүү экен да. Мына жерде дагы бир кимден кимден экен? Силерденби? Канча? 220 миң дейт. Баласы эркек бургачыбы? Баласы ургач дейт. Канчанчы баласы? Экинчи баласы дейт. Канча литр sütü var? 15'e garanti bir oldu. 15'e garanti bir otan dedi. Jelinleri özleri görüyorsunuz. Çoğun son jelindi eкен. Maşallah göstüybesin. Özü bir dekeni мындай жакшы көрүп, немен кылганда бир машалла деп коюш керек да. Болбосо өзүлөр деле билесиздер, назар тийип, көз тийип калышы мүмкүн. Аркы силерден эмеспи? Бул бөлөктөн экен. Мына жерден bir sıra санойларды тарталы. Негизи нарыраак баралы да азыр. Бул жакта же санойлардын жакшылары деле калба. Мына баягы атам айтмакчы. Уй алсаң таргыл ал, тандап алсаң таргыл ал деп айткан. Таргылды көрөлүчү эми. Жакшы баба, канча экен таргыл? 140. Баласы эркек бургачыбы? Баласы эркек ургач. Баласы ургач экен 140 миң. Канчанчы баласы? 4-cü balası. 4-cü balası dedi maşallah. Kança litre sütü var ama? Sütü kança var? 8 litre var. 8 litre sütü var dedi.
Maşallah. Hop duraba bazarınız versin ha. Yaqtan sekin tatalçı. Çetten. Assalamualaikum yaxshimi? Qancha ekan? 120 ming deydi. Qanchanchi balasi? 3-4'te. 3-4. Balasi erkek burgachi? Erkek. Balasi erkek ekan, maşallah. Erkek jigit degan aka. Akam hozir tishing ko'rim deydi. Tishi yaxshi ekan, o'ta son ekan deydi. Bazarınızı versin ha. Deb tag'i bir yaqtardi qidirali, chekaraqtardi. Buna u 158 mingga sotilibdir. Narxi-mi? Buna u sotilibdir. 158 mingga o'ta son baga sotilibdir, maşallah. Buna ko'ringizlar. Yaxshi sotilibdir. Shuti jana birinchi tat ko'rsatganmiz. Shuti rosa sonda bola ag'vatganlarda buncha. Bo'ldi aka o'qdim. 157. Assalamualaikum yaxshi bakamdalar sizdami? Mana 3 etang. Qanchadan basi qancha? 200 ming so'm. Bu 200 ming. Bunda yashi qanday? 3-chi balasi. 3-chi balasi dedi. Qancha litr suti bor? 15 litr. Paroda qanday? Shved. Shved dedi. O'ta son mal ekan jonivar. Bunda jelinlarni ko'ringizlar, cho'ng bo'lib turadi. Bu balasi erkak burachmi? Urg'och balasi. Balasi bunakan, urg'och ekan. Bundan basi qancha? 200 ming so'm. 200 ming. Bu o'zingizlar qirg'iz maldan o'xshaydi aka. Qancha litr suti bor? 13-14 chiqadi suti. 13-14 chiqib qoladi dedi. Bu balasi erkak burg'achmi? Urg'och. Urg'och ekan. Mana ko'ringizlar o'zingizlar. Qancha aka? 180. 80 paroda. O'zi Balasi o'ta son ekan. Balasi erkak burg'achmi? urg'och. Ay, mana erkak bo'lganda o'ta sonun qo'lmo ekan. Qarangizlar, maşallah. Bunda shuti yaxshilar bor deydi. Qancha balasi dedingiz? 3-chi balasi. 3-chi balasi ekan, maşallah. O'ta son ekan, to'g'anlar, mana ko'ringizlar. Bunda jelinlari o'ta bomba desek bo'ladi. Mana sütü ag'otadi. Tüp öyle gettatdi. Daha bir chetdan najerdan sanoylarni tartadi. Assalomu alaykum, yaxshi qancha ekan aka? 120. 120 ming deydi. Torpaq baylang aka. Balasi erkek ekan, 120 ming deydi. Qancha balasi o? Qancha balasi aka? 3-chi balasi. 3-chi balasi ekan. Maşallah. Son torpaq ekan, mana torpaq qarangizlar. Naraqa beraqa sekret jonivar. Assalomu alaykum, yaxshimi? Qancha ekan? 140. 140 deydi. O'ta sonda. Balasi erkek burg'achmi? Sütü qancha litr bor aka? 8 litr sütü bor deydi, urg'och ekan. Qancha balasi? 3-chi. 3-chi. Mana sarichi? 2-chi balasi 150. 150 ming deydi. Sütüchi? Sütü biliyor mu? Sütün bilmeyin deydi. Biroq negizi sonlu ekan. Ko'ringizlar. Shuni tug'andan ortib ketdilar. Buna yerdan torpaq ko'ringizlar. Sotildi aka bu. Qanchaga? 125. 120. Balasi erkak burg'achmi? Urg'och. Balasi urg'och ekan, 125 mingga sotilibdir. Mana torpaqni ko'ringizlar, to'g'anlar. O'ta son torpaq ekan, maşallah. Bir ko'ruvlar jag'atqo. Bu yerdan dağı tartalib, shuni yerda dağı bir yaxshi son o'tiradi. Yaxshimi? Qancha ekan aka basi? 150 dota. 150 ming deb otayotganda. Balasi erkak urg'ochi? Balasi erkak ekan. Sütü qancha bor aka? Sütünü bilmeyin dedi. Havada жүрген dedi. 170 ming. Buna uydu 170 ming. Balasi erkek urg'ochmi? Urg'och ekan, bundan son torpaq ekan, balasi da. Maşallah. Mana ko'ringizlar, torpaq. O'ta son, o'ta krasiviy. Şunu menen mal dile qalıb o'xshatganlar. Sizlarga yaxshi ma'lumot berdik deb o'ylayman. Mana bizning kanalga xat alıp, like'tan basıp, like'ni bir 500 dan aşırı yürəyik to'g'anlar, kelingizlar.